Nongeye kubaha ikaze inshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose mbifuriza amahoro imigisha no guhamukaronka mu byo mukora byose nkuko mu mazi iminsi mukurikirana amakuru yacu. Ubu tugiye kwerekeza n'ubundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye kujya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, Sud Kivu, ahakomeje kubera umugambi wo kurimbura abanyamurenge. Soda b'u Burundi boherejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye bakabazwe nka FDNB, bakaba bari muri gahunda yo kurimbura abanyamurenge nkuko twakomeje kugenda tubibagezaho. Ibimenyetso simusiga birahari ndetse n'ibirindiro abarundi bariho muri iyi minsi nabyo tugiye kubibagezaho muri nkuru yose uko yakabaye. Ikibibatera tumenye impamvu Perezida Sebarundi akomeje gukora ibikorwa bigayitse bimeze bite. Rero reka twerekeze mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo tudatinze. Rero mu nkuru yacu yakabaye, iki Maître Moise Nyarugabo yagaragaje ko ingabo z'u Burundi zimaze gushinga ibirindiro birenga 70 mu bice bitandukanye by'igice cy'imisozi miremire ituwe n'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Burundi bufite muri iyi ntara ingabo zirenga 10,000 ziri mu mabatayo ari hagati ya 12 na 15. Izi ngabo zishinjwa gufatanya n'imitwe y'abanyekongo ya Wazalendo ndetse n'uw'abajenosideri wa FDLR mu kugaba ibitero ku banyamurenge, ndetse imiryango itandukanye igaragaza ko ibyo bari abaturage bakorerwa ari jenoside. Nyarugabo yavuze ko kuri ubu ingabo z'u Burundi zifite ibirindiro bibarirwa muri 70 mu bisozi biremure uturutse i Rurambo mu majyaruguru kugeza mu Rugezi mu majyepfo. Ibi birindiro birimo bibiri biri mu gace ka Nyundo aho ingabo z'u Burundi zifite bibiri. Igashengo ku isoko no mu nkengero zaho hari bibiri, ahitwa mu miyaga hari bibiri, Nyamarogwe hari bibiri, Rushogo hari kimwe, Igitembe hari bibiri, mu bijojwe hari bimwe, ahitwa Ruvubu hahoze isoko hari bimwe, ahitwa Kugashya hari bimwe, ku musozi wa Kanje hari ibirindiro byinshi, ku musozi wa Muhe hari ibirindiro byinshi, Muziba hari ibirindiro byinshi, Kigarama hari ibirindiro bibiri, Gitavi Gashama hari ibirindiro bimwe, ku ruhererekane rwa Mukono hari bibiri, ndetse no ku Gasovu hari bimwe. Ingabo z'u Burundi kandi zifite ibirindiro bimwe mu duce twa Gitoga, Rubuga, Magunda ho hari ibirindiro binini, Masango mu mazi, Rudefu, Nyaruhinga ku musozi wa Nyankware, hakaba Marimba, Kanono, Mitarumba, Rubarati, Mukumba, Gatanga, Murambya Centre, Kiziba, Mugogo, Mugeti, Masoro, Maheta, Bijombo Centre, Kirumba, Kalunga, ku W'igitaka, Cyakira, mu Nturusi, Nyamara ndetse n'ahitwa Kamombo Centre na Matenja. Ahandi ni Ikarumyo, Kangwe, Kabara, Mikarati hari ibirindiro bitatu, Kikazura ahitwa Filo, Gitasha, Mungezi, Makayina, Bilalombi, Rwitsanku, Pwezero, Kipupu, Nyabibuye, Kabanju na Rugezi. Aho hantu hose tugarutseho ni ibirindiro bigera kuri 70 by'ingabo z'u Burundi zaje gushinga mu banyamurenge. Sibi gusa biri kuba ingabo z'u Burundi nkuko twabibagejejeho. Amakuru nanone yatangajwe na Maître Nyarugabo nuko ingabo z'u Burundi zashutse abanyamurenge mbere yo gutangira kubakorera amabi. Bimeze bite nabyo? Uyu munyapolitike Maître Nyarugabo wigeze kuba minisitiri w'ubukungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'umusenateri yagaragaje uburyo ingabo z'u Burundi zikomeje gukorera abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi
n'ubwoko bw'abanyamurenge mbabarire, igisa n'ubukoroni bushya, anamagana ibyaha byibasira inyoko muntu ziriya ngabo zikomeje gukorera ku butaka bwa Kongo. Uyu munyapolitiki mu kiganiro yatangaje ko bigitangira ingabo z'u Burundi zinjiye muri Kongo mu rwego rwa EAC, hanyuma ubwo ingabo zo mu bindi bihugu zatahaga zo zigumayo bitewe n'amasezerano yasinywe hagati ya Gitega na Kinshasa. Yavuze ko nyuma izo ngabo zatangiye kugura no gushuka imitima y'abarwanyi ba Mayimayi bitwa Wazalendo, zibaha imbunda n'amasasu harimo n'intwaro zikomeye kandi zishyigikira ibikorwa byabo bya gisirikare. Maître Nyarugabo yakomeje agira ati buri gihe twageragezaga kubaza abayobozi b'u Burundi batubwiraga ko batazarwanya abanyamurenge, ko ikibazo cyabo ari abo bita abanzi babo Red Tabara. Ibyo byari amayeri yo kuturyamisha kugira ngo bashyire mu bikorwa imigambi yabo mu ibanga. Uyu munyapolitiki yagaragaje ko imbunda abarundi bahaye Mayimayi iz'inyeshyamba zatangiye kuzikoresha mu kwica abanyamurenge, gusenya imidugudu yabo no kwambura inka zabo. Ashimangira ko kubw'ibyo ubutegetsi bw'u Burundi n'ingabo zabwo nibo bagize uruhare mu byaha byose bikozwe nabo bafatanyije kandi babakingira. Yakomeje avuga ko nyuma yaho abasirikare b'u Burundi bakomeje iyo ntambara, bitabira imirwano yose n'ibitero byagabwe ku barwanyi b'umutwe wa Twirwaneho no ku midugudu y'abanyamurenge. Yavuze ko abasirikare b'abarundi bagaragaye ku misozi yose y'urugamba ya FARDC Wazalendo mu mirwano yose yabereye Mikenge, Malunde, Bilalombi, Rugezi n'ahandi. Nyarugabo yavuze ko kuva uyu mwaka wa 2025 watangira, ingabo z'u Burundi zafashe intambara yose ya leta ya Tshisekedi mu burasirazuba bwa Kongo bayigira yabo. Izi ngabo kuri ubu zikunda gukorera ibikorwa byazo mu misozi miremire ya Fizi, Mwenga na Uvira. Yavuze ko kuri ubu u Burundi bufite muri Kivu y'Amajyepfo ingabo zirenga 10,000 zigabanyijemo amabatayo ari hagati ya 12 na 15 ndetse n'ibirindiro birenga 70. Yasobanuye ko ingabo zambuka umupaka wa Kavimvira zifata inzira ebyiri. Bamwe bazamuka imisozi berekeza Kirungwa, Kishembe kugeza Mitamba, Kajoka, Ruhuka, Malimba na Muramvya. Abandi bakanyura Balaka, Fizi bajya gushyigikira FARDC na Wazalendo muri Murima, Poezero, Rugezi n'ahandi. Maître Nyarugabo kandi yavuze ko ingabo z'u Burundi zubatse ikiraro ku ruzi rwa Ruzizi hafi ya Sange, aho ibihumbi byinshi byambukira bijya Remera Murenge, aho zashinze ibirindiro byazo bya mbere ni Kagabwe, aho zifite ibirindiro bibiri. Ingabo z'u Burundi kandi kuri ubu zikomeje kwigarurira imidugudu yose y'abanyamurenge mu bice bya Itara, Kigoma, Bijombo mu karere ka Uvira, ndetse bakigarurira n'akarere ka Fizi guhera Rugezi kugeza Nyamara, aho zifite ibirindiro birenga 70 nk'uko twabigarutseho. Kubwa Maître Nyarugabo ni ngombwa kwibaza impamvu y'irihonyora ry'uburenganzira bw'ingabo z'amahanga ku butaka butari ubwabo, aho zifite umubare w'ingabo uruta kure iz'igihugu cyacu n'Abazalendo. Yavuze ko kuba ingabo z'u Burundi arizo nyinshi kandi zifite intwaro nyinshi, zifitanye isano zifatanyije na FARDC n'Abazalendo bose bari ku mabwiriza yazo, yashyizeho uburyo bwo gufunga no kwibanda mu duce tw'abanyamurenge nk'aho hari ibirindiro by'abanazi. Yanenze ingabo z'u Burundi ko aho gufungura isoko rya Murima Minembwe nk'uko byari byavuzwe ku mikarati, yafunze inzira yonyine yaganaga Mitamba aho abaturage bajyaga kugura ibiribwa. Nyarugabo yavuze ko abanyamurenge bagerageje kujya muri kariya gace hagati y'itariki ya 16 n'iya 18 Ukwakira 2025, batawe muri yombi barakubitwa
baratukwa ndetse basubizwa iminembwe. Yavuze kandi ko abasirikare b'u Burundi basabye abanyamurenge kuva Mikenke kugira ngo bahigarurire bo nabo bafatanyije, bigaragara ko intego ari ukubirukana burundu. Nyarugabo kandi yamenyesheje Burundi ko Mikenke ntiba muri Gitega, ntiba muri Cankuzo, niba mu Ruyigi, niba muri Kirundo, yemwe ntiba no muri Bujumbura. Yasabye kandi ingabo z'u Burundi gucisha make kuko igihugu cyabo n'abanyamurenge bazahora ari abaturanyi, na nyuma y'uko Tshisekedi bakorana azaba yamaze kuva ku butegetsi. Aziburira ko zitazigera na rimwe zivana abanyamurenge mu misozi yabo. Ku bwa Nyarugabo, abarundi barimo basaba ibidashoboka kuko abanyamurenge nta yandi mahitamo bafite uretse kwirwanaho. Uzarokoka amasasu azicwa n'inzara cyangwa indwara kuko nta buryo bwo kugerwaho n'ibiribwa n'imiti. Uyu munyapolitiki yanenze amahanga akomeje kuruca karumira ku bwicanyi ingabo z'u Burundi zikomeje gukorera bariya abanyekongo. Ananenga imiryango ikora ubutabazi kuba nta biribwa cyangwa ibyo kurya ishyikiriza bariya abaturage nyamara basumbirijwe. Ngira ngo rero murabyiyumvira ibyatangajwe na Maître Nyarugabo mu ncamake. Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.